Bună tuturor și bun venit pe canalul meu! În lecția de astăzi de limba germană vom vedea o conversație la restaurant. Să începem! La intrarea în restaurant, Guten Abend. Einen Tisch für 5 Personen bitte. Guten Abend. Bună seara. Einen Tisch für 5 Personen bitte. O masă pentru 5 persoane, vă rog. Haben Sie reserviert? Haben Sie reserviert? Ați făcut rezervare? Nein, wir haben nicht reserviert. Nu, nu am rezervat. Sau, ja, auf den Namen? Ja, auf den Namen? Da, pe numele. Welchen Tisch möchten Sie? Welchen Tisch möchten Sie? Ce masă ați dori? Tisch înseamnă masă. Am Fenster bitte. Am Fenster bitte. La fereastră, vă rog. Sau un alt răspuns. Es ist egal welche. Es ist egal welche. Îmi este indiferent. Nu are importanță care. Folgen Sie mir bitte. Folgen Sie mir bitte. Urmați-mă, vă rog. Ich hätte gern die Speisekarte. Ich hätte gern die Speisekarte. Aș dori meniul. Speisekarte este meniul pentru mâncare. Möchten Sie die Weinkarte? Möchten Sie die Weinkarte? Doriți lista de vinuri sau meniul în care sunt scrise vinurile? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Ce doriți să beți? Trinken, a bea. Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Ce doriți să mâncați? Essen, a mânca. Sau, was darf es sein? Was darf es sein? Cu ce pot să vă servesc? Aici vă voi prezenta puțin vocabular. Die Speisekarte, die Speisekarte, meniul. Die Weinkarte, die Weinkarte, lista de vinuri. Die Vorspeise, die Vorspeise, aperitivul. Das Hauptgericht, das Hauptgericht, felul principal de mâncare. Der Nachtisch, der Nachtisch, desertul. Aici ce puteți să fiți atenți? Vorspeise, deci speise este felul de mâncare, iar vor înainte. La fel, Hauptgericht, Gericht, fel de mâncare, Haupt principal. Nachtisch, după masă, dacă luăm literalmente. Tisch, masă, iar nach, după. Următoarele cuvinte. Das Frühstück, das Frühstück, micul dejun. Das Mittagessen, das Mittagessen, prânzul. Das Abendessen, das Abendessen, cina. Frühstück, früh înseamnă de vreme, iar stück bucată. Deci va fi micul dejun. Mittagessen, masa de la amiaz, iar Abendessen, masa de seară. Câteva obiecte care se folosesc în restaurant, dar și când mâncăm acasă. Der Teller, farfurie. Die Bestecke, tacâmurile. Der Löffel, lingura. Die Gabel, furculița. Das Messer, cuțitul. Das Glas, paharul. Die Tasse, cana. Și ultimul, die Serviette, șervețelul. Ich möchte gerne bestellen. Ich möchte gerne bestellen. Aș dori să comand. Bestellen, a comanda. Was möchten Sie haben? Was möchten Sie haben? Ce ați dori să aveți? Als Vorspeise nehme ich einen Salat. Als Vorspeise,
ca aperitiv, nehme ich, voi lua, einen Salat, o salată. Kommt sofort. Kommt sofort. Ajunge imediat. Ich nehme eine Gemüsecremesuppe. Ich nehme eine Gemüsecremesuppe. Eu voi lua o supă cremă de legume. Gemüse sunt legume, iar cremesuppe, supă cremă. Und danach ein Wiener Schnitzel. Iar după aceea un schnitzel vienez. Ohne pommes, fără cartofi prăjiți, sau se pot numi și pommes frites, sondern mit Petersilienkartoffeln. Sondern mit Petersilienkartoffeln, dar cu cartofi fierți, cu pătrunjel. Petersilienkartoffeln sunt cartofii fierți cu pătrunjel. Und Preiselbeersos. Und Preiselbeersos. Și sos de merișoare. Magst du Rindfleisch? Magst du Rindfleisch? Îți place carnea de vită? Ich esse kein Fleisch. Ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch. Eu nu mănânc carne. Ich bin Vegetarier. Sunt vegetarian. Ich nehme etwas ohne Fleisch. Ich nehme etwas ohne Fleisch. Voi lua ceva fără carne. Gibt es hier auch Fischgerichte? Gibt es hier. Aveți aici auch Fischgerichte și preparate din pește. Cum vă voi spune dacă aveți anumite restricții la mâncare. Vă voi da câteva exemple. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Sunt alergic la nuci. Ich bin allergisch gegen Milch. Sunt alergic la lapte. Ich bin allergisch gegen Soja. Sunt alergic la soia. Ich esse nur glutenfrei. Ich esse nur glutenfrei. Mănânc doar produse fără gluten. Ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe Laktoseintoleranz. Am intoleranță la lactoză. Möchten Sie auch ein Dessert? Möchten Sie auch ein Dessert? Doriți și un desert? Veți observa, desert se poate numi și desert, ca în limba română, sau Nachtisch. Für mich Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Für mich Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Pentru mine, Kaiserschmarrn cu sos de mere. Ich nehme keinen Nachtisch. Dankeschön. Ich nehme keinen Nachtisch. Dankeschön. Eu nu voi lua desert. Mulțumesc. Ich hätte gern ein Espresso. Ich hätte gern ein Espresso. Aș dori un espresso. Wie hat es geschmeckt? Wie hat es geschmeckt? Cum a fost mâncarea? Es war sehr lecker. Es war sehr lecker. A fost foarte delicioasă. Sau în cazul în care ceva nu v-a plăcut și doriți să spuneți asta, am pus aici câteva exemple. Der Salat war zu sauer. Der Salat war zu sauer. Salata era prea acră. Die Suppe war zu salzig. Die Suppe war zu salzig. Supa era prea sărată. Das Fleisch war zu trocken. Das Fleisch war zu trocken. Carnea era prea uscată. Când veți cere nota, veți putea spune Ich möchte bezahlen. Ich möchte bezahlen. Doresc să plătesc. Sau die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Nota de plată, vă rog. Zusammen oder getrennt. Zusammen, împreună, oder getrennt, sau separat. Das macht alles zusammen 46 Euro. Das macht alles zusammen 46 Euro. Tot împreună va costa 46 de euro. 50 stimmt so. 50 stimmt so. 50 rămâne așa.
Dankeschön, auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Mulțumesc, la revedere. Blutig, blutig, în sânge. Gebacken, gebacken, copt. Gebraten, gebraten, prăjit. Gedämpft, gedämpft, la abur. Gegrillt, gegrillt, la grătar. Gekocht, gekocht, fiert. Geräuchert, geräuchert, afumat. Geröstet, geröstet, prăjit. Și cum poate fi mâncarea? Heiß, heiß, fierbinte. Warm, warm, cald, kalt, kalt, rece. Hausgemacht, hausgemacht, făcut în casă. Süß, süß, dulce. Sauer, sauer, acru. Salzig, salzig, sărat. Bitter, bitter, amar. Scharf, scharf, picant. Vă rog mult, dacă v-a plăcut acest video, să-i dați un like și aștept să ne revedem data viitoare. Ciao!